المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين كان وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها باري وباري خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن أحمد القاضي ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa amma liwa'ul hamdi utawi anapa niku anapun utawi benderani bendera napa niku liwa'ul hamdi la ilaha illallah. Wa amma liwa'ul hamdi anapun utawi gendera alhamdi yakni gendera syukur saya baca liwa'ul hamdi nika bahasa Indonesia na panji lambang nika waku saya bekale ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkane dalam tiba berdoa wahsyurna tahta liwa'ihi ghada. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di akhirat tahta liwa'ihi ghada, berada di naungan al-liwa iki beneka liwa'ul hamdi. Cik becik dak neka walaupun liwa'ul hamdi neka lambang makin yang kui organisasi saya terlarang la ilaha illallah tulis napote dasar jeleng wah aliran keras HTI ya saya lepas pujar bi pemerintah beda orang ngakui capeng beda liwa'ul hamdi beda orang ngakui kaos pakai liwa'ul hamdi la ilaha illallah kebeci akhirnya jamun dak la ilaha illallah tak beci keng dak lambang gipun beci je beci ke lambang beci dak organisasi ne bayi mon pacet nika pun dianggap mengancam daripada kedaulatan NKRI Kesatuan Republik Indonesia. Jadi cak baca dak lambang yang kui teroris je ya baca ke teroris saja baca dak la ilaha illallah najire jarang orang mati teronge la ilaha illallah tapi baca dak la ilaha illallah tapi pada saya liwa'ul hamdi pada liwa'ur rayyah lambangnya dasar pote tulis di celeng manabi ar-raya manabi seliwaul hamdi manabi tak salah lambangnya nika dasar celeng tulisna pote tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Turunkan bendera itu jangan sampai berkibar di negeri kita. Icak lam cek benderan organisasi ni jiwa ilah papujar beres
Nika naudzubillah tadi cik baci dak la ilaha illallah jarang trauma ya la ilaha illallah tadi baci dak la ilaha illallah. Kini ka orang-orang se tak seneng dak Islam nika ki macam-macam cara ponan. Dorma sekarang Islam nika pon lah yang agama se sadis, teroris, bengis dan lain-lain. Tayyib. Memang kena terangaki kada takok ngangku wah teroris jeku ode ki ha bagian hati enten kula bene bagi Nigeria kula ketamu yang tengah ni kali berapa kali ketamu yang kecompok dari pengurus-pengurus orang nggak nikah ki maaf saya tidak bisa ikut ke organisasi sampean tapi kalau sampean mau hadir ke rumah saya bertamu silaturahmi ahlan wa sahlan silahkan dengan senang hati tapi mau sampean ngajak kula dadi sini kan nyon sapa ora dari lambang apa bae tau biru tau pote tau celeng ki pon la seneken iki nyamanan seneken beda bebas mon nah bale napa nyamana artena kula siap jadi pendukung kebaikan dari organisasi apapun untuk menyampaikan ke umat lebat lesan kaulah mumpung colok kula ki baju kan senika. Jadi walaupun benih orang organisasi napa neka apapun sebenarnya Indonesia neka Muhammadiyah dari NU dari FPI ya beda HTI mungkin kita jauh dari kantor semak di baratnya banyak pengurus urusan kritikal pun bacaan sepenting tak cek ngajak dak apa se larang tining Allah Subhanahu wa taala cuma kula hanya menyampaikan bahwa lambang la ilaha illallah memang dipakai oleh mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setolesan pote bernana jeleng ki beda ki keterang nih kanton nika mun nabi tak salah insyaallah terang lagi terus dari sikap umat Islam ya ada organisasi baik cak gabung cak setuju tapi mungkin pun lek bubaraki sareng pemerintah nggih weh sahapan saya bahasa bareng ngakui capeng la ilallah teroris bareng ngakui kaos la ilallah teroris bodo motor lambang la ilallah teroris repot dadi soro tolese dek remah tolese anu aja lah apa ngocongan colek mata namanya pon paham iki nah, nika kuakku neng akhirat hari kiamat Kanjeng Nabi sebekal abaktaah liwaul hamdi benderana Gusti Kanjeng Nabi karena nika dadi doa umat Islam semacam maulid tiba wahsyurna tahta liwaihi gadan kuakku ya Allah pepolongaki ning bebena liwa al-liwa nggih peneka panji atau benderana Gusti Kanjeng Nabi karena setiap golongan neka andik bendera masing-masing andik bendera kebanggaan masing-masing bonek andi Persebaya apa Arema andi Persebaya andi atau kartu dua aja dalam rukun pada andi bendera bi tibi Syekh Hermania andi tibi bendera rajaan bi orang nge bendera lagi Imun Habib saya pantas guenteng dikira aja mentang putu cek ngoreng semengi pahoro putu na prajo tak kepelangan na tambah ya pada ya oke. Setiap partai andi bendera yang bong-bong ke bendera kapi nah organisasi andi bendera nah kuaku ning akhirat Kanjeng Nabi juga nanti bendera nyamana liwaul hamdillah nika terangake matur muga kaun manjenengan pagi ning akhirat beda naungan liwaul hamdi amin Allahumma amin mangkana cik beci kimun beci cik beci dak liwan cik beci dak bendera nah beci organisasi tak masalah iki mun pajat yang nika adalah mengancam kedaulatan daripada kesatuan Indonesia nika ki organisasi apapun ibadah organisasi
tok di sebagian mata adaan peseru boleh ruwa ya teroris gi ruwa aro tak apa-apa deh yo negara organisasi mengancam mau sebagian maling-maling ruwa tak mengancam aman ya pada mengancam lagi ya membangkrut mulai bangkrut naudzubillah mulai bangkrut apa tak je boleh Indonesia nih kak engki cuma aja ke organisasi terlarang aja ke aliran-aliran saya terlarang tapi ternyata cep ada bagian koruptor cep ada bagian leng maling negara ya neng cara bagian membahayakan gir wah bagian denyang roh lek beli dah boleh denyang ning denyang stado nyang ro le ada menyan papor nyaman denyang paham nah tayyib on wa amma liwaul hamdi anapun utawi liwa gendero alhamdi liwaul hamdi fa huwa mongko utawi liwaul hamdi iku faqas samawati ing dalem sak ndukuri langit di atas langit lebar lanjeng suila den sune pirsa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an liwail hamdi saking liwaul hamdi wa arduhu utawi ambane liwa iku ma barang baina sama ing dalem antara langit wal ardi lan antara ning bumi lebar antara langit dan bumi bojo manusia dari awal Nabi Adam umat lambat sampai umat terakhir nikah pokok saya Islam dan saya iman ke Gusti Kanjeng Nabi lebar ma bainas sama'i wal ardi antara langit dan bumi wa tuluhu ngeloncat bajana an liwail hamdi saking liwaul hamdi wa ardihi lan ambani liwaul hamdi wa tulihi lan dawani liwaul hamdi faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuluhu utawi dawani liwaul hamdi iku masiratu alfi sanatin yaiku napa niku tuluhu utawi dawane iku masiratu alfi sanatin pelakon 1000 tahun maktubun kan den tulis alaihi ing atase ndukuri liwaul hamdi apa sing den tulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa arduhu utawi ambane liwaul hamdi iku ma barang baina sama ing dalem antarane langit wal ardi lan antarane bumi sak pinten dawane ya Rasulullah ambane sak pinten ukurane dawane sak pinten ukurane dijawab kali Kanjeng Nabi dawane nggih niku sak dawane pelakon 1000 tahun melaku sampean 1000 tahun tekan ndi dapat kamu kira-kira tutup pundi kira-kira wah ya ndak Madura beres mana jalan ke Madura sobung berapa hari ke Madura jadi mungkin seminggu kurang lebih 5 hari atau seminggu kancaku lu banyak saben dari Podokaton nih kan another mau lulus ajalan dari Dokaton ajalan ndak Batu Ampar Sampang jalan Soko berjalan Peleman punten tanya ki kula dak remah sakit kabeh mak kuat buri je dele loka karena celanaan dadi saya kening selke sela orang apa kelempo dadi kening selke sela apa nyamane celana aja sampai bedo buri ki minyak kula sekut ketengal malah teman ketengal tahun beri ketengal dari santri Podokaton gue ketengal Madura nih kak yang sak belia boleh lecek bener tapak nabang bekto nikah seminggu ke Madura mau 10 tahun ya nggak apa kira-kira
lanjeng al-liwa nika perjalanan 1000 tahun. Wah. Wallahu a'lam ngapa kira-kira lebar. Ki orang saya tak percaya ngereng. Ki terserah. Tak percaya, iya percaya, iyalah apa caan? Boleh cuma menyampaikan, wah aja maudhu aja dhaif ben sipitorota tentang keterangan hadis nikah. Walhasil bisa jadi apa sih itu dua ki jadi tak bener keterangan dia salah umpamana, ada keterangan kada jadi mungkin bener mungkin beda. Ki itu mun aku ji lah ning akhirat derma. Sira ngareleng omong akhirat sing ki odik ning dunya. Saya ngomong akhirat neraka surga ada saya alam kinangan sobung saya alam kinangan mahsyar are sakelan epa polong epa jolon ke surga bencang benter ki apa jangan senerema engki mun senerema nega mantep jangan takok ke Gusti Allah jangan cinta ke Kanjeng Nabi sop aja epa polong bebe bendera ke Gusti Kanjeng Nabi. Nah lanjeng antara langit bumi lebar engki peneka lebar perjalanan 1000 tahun etoles ning liyaul hamdi peneka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Tadi cacik bacik dah nikah karena ada jaminan dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapana orang ning akhir caan odi ning atas dunya nikah ya akhiran kalaban la ilaha illallah maka pasti masuk swarga. Perkara bener yang tak percaya dak liwak nikah lanjeng ngelebar kita terserah sejelas kuaku Kanjeng Nabi pun ada bu ana habibullah wa ma'i liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Aku adalah kekasih Allah. Wa ma'i dan bersamaku kelak di hari kiamat liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Akan aku pegang dan yang memegang liwa'ul hamdi bendera alhamdi beneka. Pagi dengan hari kiamat Gusti Kanjeng dabun Kanjeng Nabi neka. Iki riwayat dari Ad-Darimi. Ana habibullah wa ma'i liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Engkau rek kekasih Gusti Allah jan Kanjeng Nabi. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Engkau rek orang saya pertama kali syafi'in. Engki peneka pertama orang saya beri syafaat. Ben pertama kali orang saya pentai syafaat aku. Jadi orang rada saya beri syafaat aku. Pada nuntut, pada sibuk bang sebang. Setelah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW baru kemudian para ulama, orang soleh, beri wewenang bi Kanjeng Nabi untuk memberikan syafaat. Kanjeng Nabi awwalu syafi'in wa musyaffa'in. Pertama kali saya beri syafaat, ben pertama kali orang saya apareng, saya pentain syafaat. Wala fakhrah benih karena kesombongan Kanjeng Nabi ada bu ana sayyidu adam wala fakhar sengkok pemimpin anak komboy Nabi Adam wala fakhar tanpa beda kesombongan jangan Kanjeng Nabi lah karena kenyataan ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhar waliwa'ul hamdi biyadi yaumal qiyamati wala fakhar ben kuaku ning hari kiamat saya bakal nekuk liwa'ul hamdi sengkok wala fakhar tanpa beda engki paneka kesombongan jangan Kanjeng Nabi. Terserah percaya tak percaya bacaan. Paham iki? Nah, jadi engki cereng kapi ni kala andi bendera kebanggaan masing-masing. Indonesia di bendera merah putih. Bocoknya kenyek ya. Mun karo kain lah masih kain jadi lambang bendera. Lambang negara, bahasa lambang negara, bendera lambang negara, mon orang bendera lambang negara, sobung lambang negara orang ni kah?
Apa neka gubernur, presiden, bupati, wali kota, petenggi, bene lambang negara. Lambang negara ini ke bahasa bendera. Ini termasuk lambang negara. Jadi mun beda orang ngeritik lambang negara, ya nyongok ngeritik siapa? Ngeritik pemerintah, bene lambang negara. Mayokom, ya berarti anti kritik. Mun lambang negara, bendera. Bendera bisa main kebekeset, masih merah putih, masih dari kain biasa ring teti lambang negara. Bendera nih kak yokom 5 tahun Pak. Lambang negara kebe kaos kebe orang ngebental tangkap karena teti bendera na Indonesia, bendera merah putih setiap negara nih kak. Malah mau Arab Saudi lebih benghis boleh, lebih ketat boleh Saudi ini kak urusan lambang negara nih kak. Tengeneng neng koper tasa orang haji nih kak beda lambang pedang sini kak lambang negara. Pas saya tutup biar Indonesia buntu bi hambal dalam lapol leolena melepole hambal tak nemu kenengan teti buntu aki dek tas candrengko na Sahara berna biru berlambang negara buang di Arab Saudi dukale tampara buang hambal tak ngurus pokon cek ngenutupi lambang negara bendera ya. Laku aku ning akhirat bedeki bendera na Kanjeng. Nah deki setelah nikah setiap orang nikah di bendera na orang sealia sodako, bendera na orang se ahli fikih, beda pemimpin bi TV. Kimaken mon sambian tandi bendera Nigeria apa lo nggak sapa aku ya ada iya nah cak cerek bendera Nigeria tak masuk bendera orang saya ahli fikih tak masuk ngaji dari letaan no pas terangin beki ya dan bimat kamat ta lober on wa asnanuhu utawi untune liwaul hamdi iku min yakutatin hamra'a iku min yakutatin saking yakut hamra'a kang abang yakut waku bene yakut ning dunya beda yakul minuman beda yakut na napanya mana selok yakut beda beda apa khasiatnya ten pola berdahasi ya tetok soalnya kula enggak da almarhum ke masyhur tepak telasan ngakui akik mek dungaren ngakui akik yan gula reng letato seneng akik baku ditakoni be dayo na Muhammadiyah letak jabar jaja ke barokah letak percaja selok jeri lah sirik kabeh lah apa itu khasiatnya ami tepak selokan telasan sirik itu tak boleh itu meyakini ada kekuatan di ali-ali akik itu apa khasiatnya kaki mau tahu tentang khasiat tentang selo beri biamin jotos langsung ya tak khasiat buar kok ya ada mulai tak pamit janami jengkok tanya ki khasiat teh kok wah mahirik sirik kok tepak telasan sini kini kulo tepak matamu amin ya cerita nih bener bu saya tanya kireng kerang apa khasiatnya kowe sentemnya khasiatnya moro-boro bindulina enten pasaan tak jarpak kula olah nek kiai TV bisa cerita nih kan ya Mas Huti bisa cerita ke kula kita pak telasan tungaren ngaku akik jangan gula yang biasa tato akian pahe tanya ki khasiat nyemberi dia mulai tak pamit jangan. Ya Allah ingki merah delima can serak ngode iya mun bajana tau ya tau masalah yontal bi merah delima nah iya lah niate ke bayi sunnah na Kanjeng Nabi kula biasana selokan ki ya keng kelopay parenge orang tak ngobeng iki mun pantes yang kui mun raja loro ya tak pantes tak ya semantes akhir sering krikin yakni gini paslon tengak tesi
Nyamun tesir yang loco. Nah, jadi kita cik baca dah barang sini ke saya sunnah kita senang selok je cak selok. Anda ya lah. Cing selok je berdalil lagi ya. Takhatum ni kah. Kanjeng Nabi juga nak selokan. Nah, kui akik kanjeng Nabi. Ben beda tole senan yang akik kanjeng Nabi, yang selok kanjeng Nabi ni kah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi mau nentara ke hammam ke jeding itu cale selon. Ta'ziman di asma'il azam karena beda asmana Gusti Allah. Muhammadur Rasulullah. Tulisna Muhammadur Rasulullah. Nah, dari Yakut bener Yakut Menteri Agama. Yakut kuakuk swarga. Min yakutatin saking Yakut. Cek lanceng pasaan bola. Min yakutatin bola no oleh temu. Wa asnanuhu utawi napa niku untune liwaul hamdi iku min yakutatin saking yakut hamro akang abang. Wah, merah. Pecet mon merah re seneng. Kanjeng Nabi mon ngolok rajinah ya Humaira. Wahai wanita yang kemerah-merahan. Jajal lagi maji belai mana. Ya Humaira. Ingat kelero. Ya merok aku. Lah can puji apa kerengelong. Orang jolok merok. Ya Humaira kok merok. Ngelo gerengelong alias upil. Ki pemesra mon ndak bini nikah. Cuk dah Zubaidaan dah ji. Yang dia nih sekali-kali nyak benyano orang ro deh yang apa nyang manyang repot Humaira merok sayang nyang manyang itu yakutatin hamra seberna merah menggoda bajet marjan berna merah wah es campur di bareng apa kata tahu bulat melas jual bajari tahu bulat wa qabdatuhu utawi cekelani liwaul hamdi ku takun iku min fiddatin saking seloko bayda akang putih wa zabarjudin lan zabarjud hadra akang ijo. Nah ijo nikah hadra mangkana Kanjeng Nabi ning kuban kocak kubatul hadra berna saya paling utama berna pote paling utama na kelampi berna pote afdalu thiyab saya paling utama na kelampi ingki peneka saya berna pote keng berna saya paling ekle burbi Kanjeng Nabi ingki peneka hadra ijo menjan Madura apa ijo nika biru banyak macam lagi ya beda biru lomot beda biru langi kulit paling tak tahu keberna polan paling budu nega paling cetak oning keberna kipo kon liwaul hamdi ingat nikah ingat bengkorane nikah liwaul hamdi hadra nikah ijo ruyu ingat bernana sabar ini pacet sehat nikah orang se merepat abek bermasalah sareng dokter biasanya setiap pagi suruh nyongok hijau-hijauan nyongok hijau-hijauan kor siap nyongok hijau-hijau nanti tangke ladangku tak sehijau ladangmu deh ya hadra kubbatul hadra walahulan iku tetep kadue liwaul hamdi salatu zawaiba utawi telu piro-piro napa niku piro-piro sikilan min nurin saking cahaya napa marene kenapa utawi dawaib nika jamak salatu dawaiba utawi telu piro-piro sikilan min nurin saking cahaya zubatun utawi sikilan siji andi panbrompan kosokoan andi sokoh lah soko situng
bil masyriqi ana ing wetan, wa ukhra lan utawi sikil kang liya iku biwasati dunya ana ing tengah donya, wa ukhra utawi kang liya iku bil maghribi ana ing kulon. Andi telok cagek, andi telok beda ku tekun nika dari fiddah, dari selakah seberna pote, ben zabarjud seberna hijau, ben cukan badan apa nyaman liwaul hamdi nika. Cuma kita nika membayangkan ning apa ku liwaul hamdi Kanjeng Nabi nika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aneka bodo kosoko enah teloan se terdiri dari cahaya sokoan sesitung bil masyrik neng arah pocok napa pocak timur, wa ukhra biwasitati dunya setengah nika se situng abode tengah lurus tengah. Ibarat neng dunya nika kan lebar lanjeng napa saabita lanjeng ma bainal masyriq wal maghrib lebar pelakon 1000 tahun. Adapun telok cagek nika ma bainal masyriq ilal maghrib situng abor ning pocak timur, situng apa lebar di tengah, situng apa lebar pocak boro. Lebar liwaul hamdi. Ikan saya orang kapi nih ke pocak boro pocak timur nih, kebedo orang kapi nih, bedo monosana kapi, bedo penghuni nih kapi. Sekonek saya tada penghuni karo neng tengah tasek saya tada. Gunung masih konjon gunung bedo monosan apa? Tasek, mau mungkin mau mulai nih pagar tasek, pagar laut, mulain kia, mulai ger pagar kia nih kak. Nah. Terus wa ukhra wa maktubun kang den tulis fiha ing dalem dawaib, maktubun kang den tulis fiha ing dalem dawaib salah satu asturin, apa sing den tulis salah satu asturin napa niku telu pira-pira napa lari telu garis telok hilir. Al awal utawi kang pertama iku bismillahirrahmanirrahim. Watsani utawi kang kaping pindho iku alhamdulillahirabbil alamin. Wa tsalits utawi tulisan kang kaping telu iku la ilaha illallah muhammadur. Nah nika pebiasa nika telok nika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzibalin, setiap perkara yang mempunyai sifat yang baik, yang dianggap bagus bi agama, ngakan bismillah, tedung bismillah, dzibalin setiap sesuatu sebagus. Mare ngakan alhamdulillah biasaki karena nika saya tertulis kuaku ning liwaul hamdi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Raja manfaatah bismillahirrahmanirrahim. Ki mau terangaki bade ning Arba'in Nawawi nika, nerangaki bab bismillah nika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, titik bismillah, bismillah. Nikah raja manfaat. Ibarat gemuk. Jadi orang montro lancar, beri gemuk. Kiai pidato, datang malam. Jadi orang yang di ngaki orang edut itu. Montro lancar, bismillah. Muka dagangan, bismillah. Muka barung, bismillah. Muka sampai rebinina, bismillah. Semua tak pati tak pati cerna. Karena bismillah ini ibarat gemuk. Montro lancar beri gemuk. Bina beri gemuk, malah lancar. Joko tegas. Dari ilmu anyaran dia. Mulai di pengajian dapat gabung. Kalau lebat budi ngalah gemuk. Apa berkat? Jangan tanyaan montro lancar jangan selaki. Bapak jadi gemuk, di mulai dari pengajian oleh gemuk neng, jangan tanyaan, montro lancar, tetel, ngalabi lenteh, tetel, Yalah cenongku saya beri gemuk. Aduh, ada cilekan ada gerut ini sekali. Nilai beri gemuk, ini dia. Salah tepon lah. Engki, mangkana aja tedu.
Bismillah gemuk jegeng ini lere anyar recan tak teman bede kok keterangan deh ya reko. Tak cocok bismillah aja melancar ibarat morong ini gemon. Pola sebine ngaku engsel pola. Watani alhamdulillah, nomor 2 alhamdulillahirabbil alhamdulillah. Cak dente bajari orang semuanya alhamdulillah. Ngakan bajari orang alhamdulillah. Adrep, mun tak adrep alhamdulillah. Alhamdulillah. Mun bisa cak adrep karena Kanjeng Nabi ini paling tak seneng ada adrep nih kah. Napa bahasa Indonesia adrep? Boleh saya tahu? Apa derap? Apa derap? Aderep je di Kanjeng Nabi paling tak seneng bener ngaderepen nih kah. Paling tak seneng. Karena orang mau naderepen ning kena dua kujok kekenyangan. Mun tak kenyang syarat tak kira aderepen. Makanya orang ria biasa nah dan tak aderepen saya amoci ya. Mun tak kenyang tak kira amoci je dah. Tak kira macam alhamdulillah. Dadi donte aduh. Mun bisa cak aderep karena aderep nih tak seneng Kanjeng Nabi paling soker ka aderepen nih kah. Nah, wathalithu nomor 3 la ilaha illallah lah nikah sedati mahal syahid nikah etoles la ilaha illallah tulu kullu satrin utawi dawani saben-saben tulisan napa niku sak baris sak larik niku iku masiratu alfisanatin pelakon 1000 tahun boh pokok lah ribuan tahun pokok ki percaya ngiring tak percaya terserah. Wa indahu lan iku ono sanding liwa alhamdi sab'una alfi liwain utawi ono sab'una alfin utawi ono pinten 70.000 liwa bendera. Wa indahu lan iku ono sanding liwa alhamdi sab'una alfa liwain utawi 70.000 liwa bendera. Tahta kulli liwain iku tetep ono ing dalem ning sore saben-saben gendera sab'una alfi sofin utawi 70.000 baris minal malaikati saking para malaikat kawal bi para malaikat fi kulli sofin utawi fi kulli sofin iku tetep ing dalem saben-saben barisan khamsu mi'ati alfi malakin utawi 500.000 malaikat banyakan malaikat bi manusia yusabbihuna kang padha maca tasbih sapa si para malaikat Allah taala ing Gusti Allah wa yuqaddisunahu lan padha napa niku nyucikaken sapa para malaikat hu ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kini kabon nek awal pan berpan ibu malaikat. Ngapa? Ya pada tahu orang ki odi, kuku pada tahu. Wala sampean kuku ngetelak kula bener yai. Bilang ku wong kene kong ki iya. Iya lah aja lah. Wis cak mandeman kaki negeri ya. Demalain lah. Tahu nih, musan Haja berkusi gila, mak bedor, buru adok, bedor pak nyale, mak bedor gawat, mak bedor. Ano, tukang ngumum maki wajib cek bude pengajian. Tukang nyujuli dia bagian orang saya bagian sing ngaji. Laku mulai. Asa story, sok apa story. Mak bedor nyale, ya inang di bude, iya reka roro abang teh colok tok. Jadi iya sih. Daripada selamat kopi. Oh iya berarti ya kocak. Enggak kopi gua kuning. Ada perkara bareng neng dunia terjadi kecuali gua beri enggak bi Gusti Allah. Saya bagus, saya coba. Mali hada. Apa tulisan apa ya? La yughadiru saqaman apa? Dalam surat Kahfi. Mak bodoh kapi tulisan kah? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mak bodoh catatan kapi kah? Raja ke ada saya lupa saja pak enggak bi Gusti Allah ku ning akhirat kah? Ada saya lupa ning akhirat kah? Dari dosa Arya kaki jam sebriyah bektonah dinana tanggelah kenanganah pak enggak kapi bi Gusti Allah. Kabiratan wala saghiratan baik kene atau beraja ada saya lupa bodoh kapi catatan. Udah sing ngaji ruah
cocok kaki wiri wa dua malaikat abu nebun wa teku wa belum bu malaikat wa pada maca tasbih ngawal orang-orang sebede bebe nikah sebab neng tahta liwa kanjeng nabi seneku beriade nikah sallallahu alaihi wasallam iku aku temen ria meter pada lanceng ngomor engki pada bangga tibi pada bangga bong sebong waku nikah kalaban bendera nar kullu hizbin bima ladaihim farihun ya setiap sesuatu ini kebangga kelaban napa atributnya masing-masing bendera masing-masing seberna merah poteki semerah warna biru warna putih karena bendera masing-masing ini kan di kebanggaan tersendiri beda bendera Pajaran Timur bilon beda bendera tir-kitir arah apa seharian kuburan tir-kitir ada sih tir-kitir ada ya bung di anu ada lagi apa nyaman kaju seraja sih hah kaju acem sobung demah demah terus oh baju iya bener oh baju dulu ngakan bunga acem ada bermun-bilon kan berit sengit can orang bukan terketer je sengit terkenal sengit berit temu bagian ria paju ada sengit bi gundruwo jual berit je tak ada setialah wewe gombel ada yang coba hati-hati ujo nang dindi ono wewe gombel ada wewe gombel istirahat ganti orang babone tanpa alasan nih beda alasan kapi nih kak nih kula nyatat keterang jabun Imam Ibnul Jauzi diki ngaku kengai kerja tutu setan iblis setia letak pati banyak lakona nuwabun andi napa andi pengganti andi cadangan ada buah kitining Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang mengatakan nuwabul iblis fil ardi wakil-wakil iblis di bumi adalah mereka pertama humul ladina yuthabbituna an-nasa an talabil ilmi pertama yang akan menjadi wakil iblis adalah yang menggembosi atau menjauhkan seseorang daripada mencari ilmu demah bon benasar demah bon ngajon wah sesak bahasan ngaji maju nyari malam be are genten iblis re nuwabul iblis bekel-bekel iblis ngaji yo manju toju re ngaji lah mun sampean tak ngaji tak apa-apa kerja ngelang-ngalangin orang sing ngaji ambu nah le toju keluar kita mulai abid leki cek kang cakang lah orang cakang ya itu salah lah tak ngaji ki agem bosen orang se are nuwabul iblis ini nomor 2 onten neka napa napa kelakona nuwabul iblis neka humul ladzina yuthabbituna an-nasa an talabil ilmi wat tafaqquhi fid din belajar ilmu agama nyari ilmu ngaji elang-lang mare seneka monduka elang-lang nama monduk kau tafakku fiddin belajar agama monduk jadi apa jadi orang ya apa fahaulai adarru min syayatinal jin orang ini lebih berbahaya daripada jin daripada setan pak siapa ya saya soplukan deh asarongan deh langalang orang ngaji langalang orang monduk langalangin orang nyari ilmu mau dubak coba noreng nih kah nuwabul iblis deh iblis itu ketuan wis ketuan setan deh iblis ini nyaman tibi Azazil cak iblisun ay ba'idun min rahmatillah bener yang butuh iblis nih kah alim penter ahli ibadah odik swarga karena sombong tontung dek dunya nah setiap iblis setan jin tak apa ada berit je lah lebih ada lebih berbahaya tepung jeri ya
Saya apa neka adharu min syayatin wal jin, lebih bahaya daripada setan bengejin. Siapa? Engki peneka haula'il ladzina yatathabbatuna an-nas min talabul ilmi wat tafaqquhi fid din. Ki peneka orang selang-alange ngaji nyari ilmu agama pas elang-alange adharu minasyayatin, lebih bahaya daripada setan ya. Kadang baban jadi setan ngaji ya tak bagi bi baban cereng baban aro bal-balan bila cong bisa ngaji becong nyok bal-balan cong terus itu setan baban pas tak dukung ke anak jadi anak saya soleh nih kan mesti aja sini ketikal pun sampian jadi orang bodoh lepas bejeti pun korla anak po pinter pak ahli ilmu agama faqih tafaqquh fiddin. Kita mungkin anak ini belajar tanpa berdukung dari orang tua. Orang jadi orang bagus pasti ada tandanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tandanya orang saya kersakin jadi orang khair, jadi orang bagus. Orang ini apa seneng ngaji, apa seneng nyari ilmu, urusan ilmu agama. Mun tak seneng ngaji, ya saya sekarang Pak, kan jadi dia kan jana bodoh ramiran bodoh gombor setan Pak. Jadi ruang. Alhamdulillah. Ondem. Ngenten walah ngok-ngokan sih. Lah cari lah tau ondem yai terus aku deh. Jadi kiai kudu bener karo taut tok, kudu pinter, kudu cerdas. Lawai tok je berarti lah ngantok deh ya. Mula atau lede luar tok berarti lah ondem takok kasih ojan. Berarti tak cukup pinter tok jadi kiai, kudu cerdas Pak. Kudu cerdas. Jadi tahu membaca situasi, kondisi je tahu. Ntar mau kata ilmu manfaat. Selalu minta nih Gusti Allah, wahsyurna tahta liwa'ihi ghadah. Ya Allah paki ning hari kiamat pepolongaki berning bebena benderana Gusti Kanjeng Nabi kocak liwaul hamdi ane kaki insyaallah ki napanya mana pembagian paseraan sahabat Bilal bin Rabah nuku bendera ki ya bagian Pak Soleh bagian setokang muadzin dah lain kenangna lain bendera lain tekuk sahabat Bilal doh Pak Soleh nama wah lain engko jangan Pak Soleh jak cong, kok tanuro kaki cong, lain kok cong. Jadi beda kelas nabi tibi, jurus nabi tibi. Tapi pada kesuargana, tapi kuaku panggil kelaban imam bang sebang, mana ya tambah boleh ya. Lah, termo ketitil musim manfaat. Termo kepaki pada selamat, amin Allahumma, amin. Pon paham iki, jadi sampai beci de la ilaha illallah. Mon beda bendera persis bareng keterangan nikah. Tolasna pote background aja leng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kui organisasi terlarang cek baca ke lambang baca ke organisasi nah bedoreng ngangkui topi la ilaha illallah kaos la ilaha illallah bener teroris ja ya walaupun bendera na teroris ngangkui bendera ini wallahu alam teroris resapang kok tak tahu kia cek makin jenggu ya kok cak teroris kan derem macam orang ngajengguan teroris jengguan teroris je kok ngira ngocak ngentap kok colon biko oh renggo cari teror alhamdulillah tahadus bini mah kula keluarga reng bini nikah mulai 2010 cadaran Pak ada cadaran bilin setia kan som corona ya nyari cadaran 2010 nikah kula to mana sebedaan kipasaan sini kene colon kita saya nikah Wonorjo dari Pajaran ke Wonorjo ki sepedaan motor gula aheleman bina cadaran congok tok bioreng nyalep gawo keton orang apa jadi ngara ambu boleh nyalep gula nyalep boleh ambu boleh tapi aja le ngele aja kele aja tak kuat gula pun mak saran orang cek karo nyacat ke pribadi gula tak masalah karena pola napa nyamana mengenai daklah urusan syariat agama jadi nabi tibi sangalo nabe tibi apa urusan masalah empat cadar empat turis ini lah bacaan apa urusan jangan gula teguk tanang bi gula mah buka helm ku aja searah ora
Masya Allah. Telasan ki sineka. Bos gembos, beda baca penggembos dia baca beda. Dan kala nuabu syaitan ni kan, nuabu syayatin ni kan. Bukaan wis, ki abu tretan, anu apa? Menga teroris, menga pakai orang teroris, buka bela, nangis yang bini gula. Matul, mulai saat ini centaran desa, bener tretan, setan je jangan gula. Bener dukung, baca tapak akasa. Karena gula raja temburuan, wah, raja temburun, anang-anang bah ngerayu, cuma tangkelongku bingko. Bina yu rayu orang, makan mon sampean di temburuan, mon tak di temburuan orang laki termasuk dayuth, germo aja. Wajib orang laki andi sifat temburuan ni kan, wajib hukum. Wajib andi temburuan, jangan sampai yocol mandeman, bedermulen, singset rapat, itu lihat orang ngamu, jadi bedermulen, seneka. Tapi beda orang pacet tokang gembos seneka. Gemole neka kulo la tak umas kulo pun. Ya alhamdulillah mungkin Allah Taala pun ngatonaki. Wah ada dari masker. Jadi aget joget aja daran kita. Lah mencoba gigi jangan gula. Aja daran aget joget. Si aja daran mana joget ping. Mula bengkak bae la karuan. Repot dadi kedok akhirnya. Dadi penggembos nikah. Mun sampean tak bisa dadi pensupport, tak jadi supporter, minimal jadi penggembos, mau tak jadi supporter. Aku mau sampean nih kesemangkian pun jadi supporter sunnah Kanjeng Nabi. Mau tak bisa jenggu, ini caci baji kering aja jenggu. Yang jenggu rese berdua geli ya. Nanti majibu selalu ada. Tak pantas kok, mau ngabu kok. Ibadah urusan tes pantesan, ya keng okor. Sunan jenggu ini kesepergem lebih ketok. Jok pas jenggu ya Allah. Pah ngak kate serambai. Gelendang angin ke laut noro ke laut. Jok okor ra okor. Ya mau orang tegur aju ganteng ya masih, anu tak apa-apa. Sepergem jenggu ini pergem. Lebih ini pergem ini karo patet teh. Songot ki sini kah? Soro papantes, jangan lanceng, songon sampai nutupi bibir. Neka sunnah. Nabi SAW adabu qassus syawarib wa arhul liha. Napa pateten songota, soro guntengen songota, qassus syawarib, songot neka soro jajang lanceng, wa arhul liha jenggu nobu. Ada saja jenggun sekali itu lah. Ada itu. Oh buruk kana. Oleh nggak Ahmad Dhani nek sekone dia leda rem masih. Oleh gaya bahaya semantar mau kita ilmu manfaat. Jadi boleh cek baci ke lambang, cek baci kalimat tauhid, perkara organisasi nah kebaci. Oh pecadaran. Kalau aku tak kena cek baci kecadaran. Dek kelakon nabai. Dan kadang masih orang ngajadaran jadi karo gabai noto pipitena. Wah, cek baci dak atribut dah. Cek baci dak lambang cek baci dak tolesen tapi baci dak napa sih melanggar keagamaan dak buru. Berarti baci karena Gusti Allah tak baci ka orang. Termoga tetel masih manfaat. Termoga kaul manjenengan lamun dapat kaumur husnul khatimah ya khairan kelaban la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدده ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة
عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا منون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرارا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر رسول صلى الله عليه في هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي صاحب هذا المقام الجد أحمد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وصل وافره أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة ونتوشم الرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك